Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera rwose kuri 21 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Kwa se Barundi ibintu byakomeye cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi ndabona hari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa, atangazwa, ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Hari n'abatangiye kuvuga rwose yuko nyuma y'uwitwa Ndakugarika cyangwa se Ndirakobuca wamaze gukurwa ku buyobozi hagiye gukurikiraho uwitwa General Prime Niyongabo. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi, araza gukurikiraho cyangwa yicwe. Ibintu ni bibiri nk'uko mbona amakuru hano akomeje kugenda abitangaza. Igihugu cy'u Burundi ndetse uwitwa Neva ubu tuvugana, amakuru namaze kwakira nuko akomeje kugenda ashaka yuko ari gukora ibishoboka byose iki gihugu akaba agifite wenyine, ndetse rwose bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye navuga yuko bamaze kuba bagaragaza ingufu nini muri CNDD-FDD bose bagakurwaho. ni amakuru rwose arimo agenda ageraho, ndetse n'umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo. Mwibuke ko Prime Niyongabo ariwe yari agiye kugwa mu mabanga Gervas Ndirakobuca akamuryamako, none Gervas Ndirakobuca amutanze gukugwa. Ibyo byo ni ibiki? Turaza kugaruka kuri yes, birumvikana. ni ukuvuga ngo mbere na mbere ikintu mugomba kumenya, uyu General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi niwe wari gukurwaho bwa mbere uwitwa Gervas Ndirakobuca amuryamaho, bakunze gutazana Ndakugarika. None ubu tuvugana uyu niwe bamaze guhita bakuraho uyu Ndirakobuca bakunze gutazana Ndakugarika. Benshi batangiye kwibaza ati ninde uri bukurikira hagati y'uwitwa General Prime Niyongabo ndetse n'uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. ubwo ni Ndikuriyo. ubwo rwose isaha n'isaha ahubwo dushobora kuza kubona hagati ya Neva umuriro, hagati ya Neva n'uwitwa General Prime Niyongabo umuriro waka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tugiye kuba tuginjiramo tubikomozaho by'umwihariko, sibyo byonyine turi bugarukaho. turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi hano ku kibuga cy'indege mu kanya gato gashize bambwiye yuko hageze abandi basirikare badasanzwe. uraza kumenya ese nabahe bimeze bite. Gitega yahiye ubwoba, kudeta mu gihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda itutumba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabyo turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe ikijyanye na CNDD-FDD umuriro wamaze kwaka, turebere hamwe icirwaho kabiri mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za leta bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga. turaza gusimbukira ahitwa za Kibira, by'umutekano wamaze kuzama ndetse igisirikare kikaba gikomeje kwicamo ibice mu masaha y'ijoro. rwose hakaba hakomeje kugenda hagaragara kuripukana gukomeye mu nzego za gisirikare. ibi turaza kuba tubikomozaho, ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo. turaza gusimbukira ahitwa muri hano za Mbandaka, turebe amakuru akomeje kugenda aturuka. ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko rwose nyuma y'iyirukanwa ry'uyu Ndakugarika amakuru ni menshi mu gihugu cy'u Burundi. ibintu byakomeye. hari abari kugaruka ba Agathon Rwasa bavuga yuko ari igihe cyiza cyo gukorana n'uyu Ndakugarika kuko yari afite amabanga menshi azi ku gihugu cy'u Burundi. hari abavuze bati ahubwo ni inkuru nziza yuko bagiye kubona uko bakoranira bya hafi n'aba General Gyoyebonye nabo bahoze bakwiye polisi mu gihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya bakaba bafunzwe bitewe no kugerageza kudeta mu mwaka w'2015, ndetse hari byinshi n'amabanga menshi agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hagati aha, akomeje kugenda ajya hanze. ibi rero nibyo tugiye kwinjiramo, ndetse no mu makuru twamaze kwakira yemeza ko uwitwa General Neva ashobora kuza kuvutswa ubuzima nyuma y'ibi byose bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi. tugiye kuba tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. icyo usabwa ni ikihe? nimba utari wakora subscribe urasabwa kuyikora kugira ngo tugendane neza.
nimba utari wakora subscribe urasabwa kuyikora kugira ngo tugera neza. Twirukanse cyane rero sindi butinde, kambanze nkunywere ku mazi ahasigaye imiripuko tuyimanuke. Reka duhite ibintu tubyinjiramo by'umwihariko, ubwo hari n'andi makuru menshi turi bukomeze kugenda dusoma, usibye kuba turi bugaruke mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda hari ibihavugwa, za Uvira hari ibihavugwa, turaza kuba tuyikomoza. Kaduhize twinjira kuri iyi nkuru idasanzwe y'uwitwa Generali Prime Niyongabo, ushobora kuza gukozanyaho bikomeye na Generali Neva mu buryo navuga yuko udasanzwe. Ibi rero bikaba bishobora kuza guterwa n'iki? Murabyibuka mbere na mbere ubundi habanje gututuma amakuru yemeza yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se Generali Neva uyoboye igihugu cy'u Burundi agomba gukuraho uwitwa Generali Prime Niyongabo. Ariko aha murabyibuka neza ko haje kubamo kwitambika. Uku kwitambika kwaje kubamo hitambitse uwitwa Gervas Ndirakobuca cyangwa se uyu Ndakugarika. Noneho amaze kwitambika bituma uwitwa Generali Prime Niyongabo yongera kwiyunga bikomeye n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, ndetse ibintu nabyo byatumye amakuru arimo tugira atari ivumbereka ibintu tubishyire hanze. Uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se Generali Neva yirukana uyu mugabo Gervas Ndirakobuca bakunze gutazana Ndakugarika. Ubu tuvugana uyu mugabo rwose akaba yamaze kugera gutya, amaguru akaba yabayabanje ingata muri rusange. Ikindi kirimo kiragenda kivugwa hano ubu amakuru ndimo ndakira, usibye ko ibi bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi, hamaze no kuba hajya hanze icyabiteye, hamaze no kuba rwose nyamuneka hajya hanze icyabiteye. Impamvu y'ibi byose nuko uyu Ndirakobuca afite amakuru cyangwa se afite icyitwa amateka igihugu cy'u Burundi aremereye, ndetse uyu Evariste Ndayishimiye akaba ari umwe mu bari bamubikiye amabanga menshi, ndetse bari kumufasha by'umwihariko kuko hari mu bikomerezwa by'umwihariko bigera nko kuri 5 mu gihugu cy'u Burundi. Uyu akaba ari umwe bari kumufasha mu bijyanye no kwiyamamaza ndetse no gutorwa mu mwaka w'2027. Impamvu ibi byose rero biri kuba amakuru twamaze kumenya atariho ivumbi, nuko ari mu buryo bwo kugira ngo by'umwihariko uyu mugabo ngo Ndirakobuca General Neva atizeraga neza amukure mu nzira, noneho hasigare abo arimo arizera mu buryo mwese cyangwa bundi. Ibyo byose amakuru arimo atugeraho rwose ngo mu bituma cyangwa se mu byatumye by'umwihariko bafata uyu mwanzuro wo kugira gutya uyu mugabo bakamukimiza muri rusange. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa kuri ino nkuru nuko kugeza magingo aya, nubwo ibi bintu bikomeje kuba mu buryo mwese cyangwa ubundi, uyu ngo ni Generali Prime Niyongabo yamaze kuryamira amajana ndetse yiteguye icyaba cyose kugira ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye naza gukora ikosa, iri kosa azaryicuza igihe kirekire. Aya ni amakuru rwose nakiriye yemeza yuko ngo uyu mugabo ngo ni Generali Prime Niyongabo, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ngo mu gihe bamukuye ku nshingano ze uko byagenda kose ivumbi riraza gutumuka. Iki akaba ari nacyo kintu cyatumye uwitwa Evariste Ndayishimiye agenda gake akabanza guca intege uyu wamushyigikiraga Gervas Ndirakobuca, akabanza akamukura mu nzira. Ubu uko byagenda kose nk'uko abarundi bari kubivuga, nk'uko amakuru arimo atujyana ari kugenda byemeza, hasigaye uyu mugabo ngo ni Generali Prime Niyongabo. Ese Generali Prime Niyongabo iyi ntebe araza kuyivaho amanika amaboko, biraza kugenda bite? Ibi ni bimwe byose rwose nyamuneka mu byo turi bukore cyane, tukagenda tubabwira uko byifashe cyangwa se uko situation ihagaze muri rusange. Yes, katwikomereze tuve kuri ino nkuru mwa nk'Imana mwe, twikomereze kuko amakuru ni menshi mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo ibi byose bikomeje kugenda biba, nako ibibanza byinshi bikomeje kugenda bifatwa mu buryo navuga yuko bidasanzwe,
ibibanza byinshi bikomeje kugenda bifatwa muri CNDD FDD. Aha, ndabona hano rwose Burundi yanagize gutya igatanga igihumbi, ni miliyoni y'idolari yo gushyigikira u Rwanda mu iterambere. Ni amakuru rwose nayo akomeje kugenda atugeraho, ibi ni ibikorwa n'ubundi by'iterambere bikomeje mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo biba ari byiza cyane kugira ngo na update z'iwacu tugende tuzinyuramo gake gake. Ndabibona rwose amafoto hano arimo agenda agaragara, amafaranga agiye gutangwa, ariko ndabona ari n'abanditse yuko ari 1,500,000 by'idolari. Abona yuko rwose ibintu mbabona bagiye bandika ibitandukanye, ariko ubwo ni hagati aho cyangwa se hafi aho. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse, ibintu byakomeye kuko umutekano muke mu Bujumbura wakomeje kugenda uba mwinshi. Umutekano muke Bujumbura ukomeje kugenda wiyongera, kandi uretse kuba uyu mutekano muke Bujumbura ukomeje kugenda wiyongera, uwitwa General Neva arimo aragenda agwiza abanzi, ndetse amaze no kugira ubwoba bwinshi yuko uku kugwiza abanzi gushobora kuza kumukoraho. Yamaze kuba atitira avuga ati uku kugwiza abanzi ni bimwe mu bintu bishobora kuza kumuraho kandi mu buryo budasanzwe. Ati ni bimwe mu bintu bishobora kuza kumuraho kandi mu buryo budasanzwe. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda by'ibitangazwa. Ndabona ari byinshi cyane uku kugwiza abanzi uyu mugabo ni bimwe mu bintu bishobora kuza kumukora mu buryo navuga yuko buremereye cyane. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi niho ntibarizwa, nuko ibikoresho byinshi n'ubundi bigikomeje kugenda by'umwihariko byinjira mu gihugu cy'u Burundi ari byinshi, ndetse ibi bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza gutuma ibintu bihindura isura. Bihindura isura, ngira ngo nabyo ndimo ndabibona hano imbere yanjye. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwinyemerere tugaruka hano kuri abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi gato. Murabizi twari tumenyereye kujya tuvuga aba barimo ba Agathon Rwasa, twari tumenyereye aba bagabo ba General Guillaume Bunyoni bari mu magereza, twari tumenyereye bitwa Bandisisi Ndikobwa, twari tumenyereye abitwa ba Celestin. Ariko noneho birimo biragenda bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigwiza abanzi benshi, ndetse ibi akaba ni nabyo bimwe mu bintu birimo biragenda biteza ikibazo gikomeye igihugu cy'u Burundi. Benshi bakibaza bati se aya matora araza guca mu mucyo? Ati aya matora araza guca mu mucyo, kuko nimba igihugu kirimo kiragenda kigaragaramo ibikorwa bimeze bitya, igihugu kikagera kigaragaramo kutumvikana, kikagera kitagaragaramo ibintu bitameze neza, ibi ni bimwe mu bintu rwose nyamuneka bishobora kuza gukomeza gutuma ibintu bigenda nabi. Ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu bigenda neza. Ndimo nabona hano ari inkuru ikomeje kugenda igaragaza yuko n'ubundi hagiye kuba hihangana rikomeye, ariko n'ubundi byo ntabwo turi bubigarukeho. N'ubundi ihangana rikomeye ryo turaza gukomeza kuribona, kuko ntabwo byabura ryo ryamaze no gutangira.
ahubwo ikindi nanone kudiporoyinga kuremereye cyane kurimo kuragenda kugaragara mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. I Burunga naho ndabona rwose ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeje igihugu cy'u Burundi. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa kuri ino nkuru. Yari Moses wanyu w'ibisanzwe rero, reka tubashimire dusoreze aha ngaha, murakoze cyane.